Good, twina wakiri ndagitari Paul Kibishona turarwa maundu matiganetie megi utonga wa bururi mathire ma bururi odumwe na ndeto ciegie ungumania ndero gwethia muno Dr. Kibishona ni mundu gwetwo mheshimiwa wajeke wana gwari MC kuria Lake View Ibasha na arauga uraringa haria ho na tutarora maundu ni tugwikora hatika ini tondu hinde rere bururi we ina economic haya mundu cio ngina keretwo Joe Modia Joe Modia arikuri aruiro arauga nara gusupport igana kwa igana uyu bururi ukametwo gakamwo ona nduri kindu ungiuma twaigerire ngari tutaramenya tugashukira ko na twathie ko ungumania nikiro kimwe kagiro kuhuranwo nakio thengio muno ndakona na mundu gwitwo Mwangi wa Hirare ukoragwo kuria mwena wa Kayore mundu ucio wa kugeithia ni araina sumarangia kirugoya arauga umuthi tafarira ni njaga muno big brain na mundu ta Kibishona ndagiriirwo kurekererio orire oro oguo thirikari ni agiriirwo gucaria mundu toyo nigetha amitare uria kwagiriire mundu ucio ngina keretwo gitau ari kuria gitaru hello itabidi tuwe na ministry ya corruption kwa county na national government sasa tondu waria indo cikereirwo coco wa ejone ndakuona hata muri atiriri tugwika ati andu taka matare thirikari matare na mwendo tondu uria watariria ndetweyo thirikari endaga o kwiguna o enyewe aria mari thirikari ni no tikuguna kana guteithiriria muingi ndagitari araria matheri corruption is failing this country too much ndagitari ucio ni agenia muno ni Samuel Gacaja kumathangathi mukuro-ine ngire Thegio gafana nyabe gugeithie no ageithie mutungatiri wakwa ndagithika na kuri ngora heaga giathi kuri athoma kana-ine gukuma guku Nairobi wa PCA etagwo Frederick Kirathi ani ndo wa PCA thegi ni ndo wa PCMF riu ajira gugeithie muno ndagithika na ati cio yaku ni njega muno ndikire kwenda kuga ati ndi wiru ni ku report ndira report tondu aitu mitiganite wacoka ageithie ndagitari Mwangi wa githomo akaria ajira ko kuri undu mwega muno andu metagwo Inooro TV mekire ni kurehe gavana wa kindu gitagwo ngogoyo thini wa TV ngai anene na ajira gucokeria gavana ko gwatogeni guko kwanyu tuthomanga nake PhD kora Jomo Kenyatta ni ndi classmate kabisa hero yo ni kuguithio hari mundu ngakitengera witagwo mamo mundu witagwo mamo wakitengera ajira guithio muno mundu witagwo Bidan wa top haragi thondekagirwo njuiri na ngima na gitu tutaguthomo thare Kenya bejo hari maundu mamwe go propose bwana kama na tigwete awe kare kagweta githo to ni hete gitio githomo muno ni ndiwe ugu nekyo ujitaga guku the economics mithebena yekanya mwitagwo microeconomics yone guthomithia macroeconomic gikajira economic analysis na kile gitagwo econometrics econometrics ni jikite gika degree yako ya degree yake ya gatatu ya kana na wina mashomo the jikite hari ndo mugenda ku propose bwana ngerirwo thombe maita kenda ino ndida gugitangara muno wakiuga nikira ndana kalamu kamwe ogu mundu agithoma na kuona kalamu kena mubango ngoda kuga ati bada kabau hari maundu mamwe dige propose mana wagenia muno mundu mugi agithia kinya handu magomano manjira one ni atenjira ri ekaga atia uthiaga na mbere na kwihia kana gucoka kana thutha tugana githungu you retreat yes na ku retreat tifia kama ungiona mundu nenda gukuringa ngudi uguo ri wambe ugereke joke makinya mere nigine ri wa save yaku ungi atigona ri mona eta bikibiki kamera tena ijotheriria county issue 47 bwana kama uthini wa kativeno ituri are they economically visible Watuagana provinces nyanya ndia twaciara wona na hau thutha hanini na bururi no aranaga wega muno riu twina 47 kiria governors na maina maundu maria marenda maundu maida gwitwo his excellence na wikiro ngari feda na maundu maria mangimo kiria githaitwa no thamaki ucio bururi witu wa Kenya wina mbeca cia kuigana cia gu sustain 47 county governments riu ndiraria ta mundu thomete so we have to go back to the close to magombano majira tuyuria tulibwa na kamau duiri kwa 47 governors and 47 deputy governors duiri kwa 349 members of parliament wenda kujira ya bunge gutari na women rep na dina thina umuthe munya watimia ndimwetagite yo muno no gwenda kuria ati tondu ngire muthomi hari gitagwo critical thinking riria gutari na women rep thini wa slotio thini wa bunge ni kuga atimia matiateithika kapasi tondu bunge wari male dominated kana kwari atia ona ko katiba nena kiugo uguo twabata why are we increasing the wage bill tukathia ukombaga mbeca uti undu ri muru muno bwana kama una ni guthomithagia ndu hora personal finance na ni mwarimu horo ucio na nyandikite buku ya personal finance gut na jiwe Dr. Mwangi wa githomo akari na go support na yagi faba magana na Dr. Samuel Ojoroge gutinge kiota gika bwana kama urathi gakomba milioni igana mwena uyu ukiorehe mishara milioni igana mwena uyu guria trere warihe milioni igana mweri uri uyu ngeduka mariha maguturio ni witikio ndugitwiko riko baga mbeca ukarihaga mishara it does not make any economic sense
na ndago guthina wa national TV Inooro TV. It does not make economic sense to kobage besha bwana kama una twina project oga. We are talking about the 4 pillars in the Jubilee government irare to ratio ndoria tele bwana kama una can we afford to kobage besha tulihage atugawe jibiru nene. That does not make any economic sense. Na as a matter of fact ni kuatira bwana kama I'll tell them as it is. I need to come baby come. I'm saying this. It is not economically sustainable. To have 47 governors. What are we doing? Position is women members of parliament. When we used to have about 280, when our constituency is 210, to get to 90. What are we doing? We are increasing the wage bill. Ili kama itonera ogereka ogotro ogerera mafataro kanwa nyitogwi wanda ukamango be do idatu no la mekiriation yako utakire ile fere mahuti kana brand so something must be wrong. There must be something terribly wrong bwana Kamau. So what I'm saying, yes, the government dognya thirikari ikarere uri very key pertinent questions to kinyari urona rekera mai magiteka kana rekera mai wena thina ti bucket ire na thina niwe mwikiri abodi ngeiri mariri inyahau maundu mana ma president tugirio cia kuria tuhuna food security tugena iganda ugima wa mwiri turorwo na tuthondeke kekenge nyumba cia guikara maundu mau nimekuhotekeka Kenya hana ugwe hana umuthi uyu ni ndejeragia president hana atia. It is at stake. I call to custodian wa kindu gitagwo mbeca cia bururi gutina mbeca ri nigana the 4 pillars ikinyanire igabatara ki irabatara mbeca utire mbeca weci dariga ciake uko wele ndikire hatikaini ruko ta president ni ta kono komo nyomo ndo president no duike to gutikire mundu mugiriria gegativa to ningekinyitie the threshold ile kana thini wa gativa wa bururi yo itu akutikire undu munene bwana kama we became ndiraga gusenya jugiate bwana kama maya mana mamunene nyabe ngori horo ata foga me hatikaini aboti nyabe me hatikaini to be sincere president runo ekire undu itagwa he has taken drastic measures ndore maitogo ne kugati runo ginya oe makinya marito muno mamwe magoturithia na nigugo thomithio na ngithoma ngi address gathe for things ndira thomithia andu amwe maraita maithori bwana kama u hari kindu gitagwo pain of change and pain of regret dikano ni pain of change and pain of regret ogiederiko ruo pain of change or pain of regret kabarwa gucenjia ngenda ukiuga na thirikari ina only 2 options na ile option viable ha bwana kama ni pain of change nego ikarwo je athuri maikarete ako president ni akwenda kindu gitagwo legacy yake gako ereje gatugaba magata Barack Obama uri anathomo Barack Obama twabe tukihoro wa food security na jira guhe muno nigetha mugeni uyo ngengere reke ngwire bwana kama food security ni number 1 ni kuraurire muragethire mai maigana atia hatire utire mothe meiria na mugacoka mugenda food security ko food security ndani twada ugo horo cio muno agikorwo thirikari cia county government itla support innovation ile economic gukurira ku na hana hoda uga county government ibatire kwifanga isharia athomi na matikona tamarahe competition isharia athomi aitura ruria uri county mamoria tiriri andu aitu ni ati atungika nobody has monopoly of ideas ndire fora mwingi ya mandagitari magana mana maranyigirira muno drama ciugo ici. It does not matter where you are, the compass must always point to the north. I call them kwenda floriko ugena food security maema ni harvest na mweni kareji adwa na ugithia Israel maema ni mafika kanisa ikoda twaga guthi kugera technology food security number 1 affordable housing adu magena uikaro na nyoba njaga thikari kina na mbere ya gwika uguo all what you do bana kama ugithia florista Singapore ni Singapore ita mana so ni ufana mita maigana thii ugita fudu wasika popo na kama mundu wothe andikwo ni thikari wabe roginyo kwa military officer na macoka makaheo nyumba by the time you are retiring you own a house so the government can be able to afford what we call housing for its citizens no make yo gumagena mpango mwega muno na makinyitana na National Housing Corporation na maundu maria magi na icio mbeca no cionekane health nyabe jokerie thikari na jokerie governor witu gatho ndirare gwa keira agegera kirore bill ya maundu majohi na andu ina mana na water act uhoro wa health National Hospital Insurance Fund bwana kama family yothe ni na deputy president yogire mundu wothe ni akorwo andina kindu gitagwo National Hospital Insurance Fund na cio mbeca ni cio gani ure ciagireire na cio gani twike accountable. It is affordable to have what we call access to Medicare ali mundu wothe wa bururi wa Kenya unawira kindu kingi gitagwo kiria uhoro wa gukuria iganda na andu macio ntwa manufacturing tukisupportia korwo wika gugu bwana kama wi akone kwenda gukuria economy ri mugena kindu gitagwo no mugena agreement na mabulori maria mangi inyume na kindu nikigitumaga wicirie carbon nyingi kinya cia thimu itwaraga kuthi kwa sebera thimu cia China because of what we call supply of labor
we have supply of labor ndokira hangitangatha maira kama ubona kama ndina application ni ngiri 45 no amwe nege tukimahithitie mawira na ndire agency ya thirikari no jugete bwana kama u jugete bwana kama u gwetaga tereki uri thirikari ikubatara gwikari wako ni maurizo ma national insurance fund ni kuge na accountability na thirikari yo gwendauga drastic measures maundu maya mwana ma president Uhuru Kenyatta no mahige tugeba kutobe to reduce wage bill tutiko na professionals na aria mayite macokie na moho ndagio nyomba ndagike mwe uge horo thengio muno bwana kama una njokerie aria eroreri tu Inooro TV nijire mwakigura twacira guku no kwendu manyitagira maundu aria mari twaragia tutagwitigira tondu mundu kiwe haria arathie ndonagia hinya mwitagwo map muno lazimo na atimia mumenya muthenya ono wanyu muri abatane mwatuciarire na ngeyoro muramiria mihaka na go bururi yo corruption yenyihe igetha twikare wa bururi yo abate yuko gika coconya kairwa njira ngogeithia na njira waria matheri mwathani athane ngo matorio haya Eunice igithogori kuma rodiani waria matheri muruge nake wa kuma kundu kuretwo Gatanga ithangarari ndakuona no akuona aria twesta auria andu ta magiumako manyitirire bururi tutionagwo bwana kama tutionagwo nake mwe Biblia ikauga atirire niki giumako hega etagwo ndagitari Paul Kebisho na no wakiri ni ataranaga maundu megie utonga to wa bururi to wa itura ona wa mundu kiumbe thengio muno ndagitari acokegano ithaa ria thengirene ria kinya njorwa githeji mena Dr. Eunice Jerry maraririria uhoro wigie gukandwo mikiha njorwa githeji ne gukandwo ni titago kukumagwo nie